बड़ शुक्र गुजार कि तुम आयो अस नश कि सान मसल उबार खतर मे नाव गुलाम नबी भट्ट दरिंद रोजान दरिंद गांधरबल गोडनिक स्कूल चूंकि प्राइवेट बिल्डिंग चूंकि स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग मज कैमरा मैन हावान पत किन प्राइवेट बिल्डिंग खस्त गमज यह स्कूल अत मज स्कूल या रोड वाइडनिंग मज सह तमिक अगर कैमरा मैन कर रिकॉर्ड तो प्लाट कर महफूज थोमुत पन्निस महकम तहत तो गास चराई मज तो तथ गवर्नमेंट निमित पोस चूंकि कनाल जमीन दिनमुत गाम के तरफ लिखित ये बन कन जमीन क्या अत कनाल जमीन दिनमुत लिखित बाज़ाब्त गवर्नमेंट पन्निस लेटर हेडस पे तो मुहैया कोर्मुत तथ अड़ काम तम देवार बंदी कर्म तम पत आय कर तो स्कूल यह ब्रो स्कूल अत गई लग भग 45 वरी पत आव स्कूल मुनदिम कर चूंकि रोड वाइडनिंग मज अत मज मगर अमे खतर गवर्नर साहबस एप्लिकेशन कर्म तथ आई मे रात रजिस्ट्रेशन तमिश रजिस्टर नंबर क्या तो तथ मज ग्रीवेंस सेल मज आमुत रिकॉर्ड कर 3 वरी डिपार्टमेंट गई वाया लटन तो तम कहें वन बिल्कुल पोस रट तो पत कोरुक कहें क्योंकि देवार दिख पत कोरुक कहें मिडल स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट लिखित दिख कनाल जमीन तम क्या बनान पोस रोट तमो 3 वरी ब्रो परे दरिंद गांधरबल मसल तमो पोस रोट तम वज एजुकेशन पोस रोट RMBS नश सह रोट तमो मगर स्कूलस लज कहें आज गई 4 वरी प्यारान तम मूली करान तो रोट वह बिल्डिंग रोट वह प्राइवेट बिल्डिंग मगर तोतान नज रोट दित तमो तुम तथ कुन दो वजूद कहें क्या करो क्या करो तम पोस रट तमो थक पानस अ मगर अस दित तमो जमीन गास्टर लैंड सह रोट तमो पानस पोस तथ पे अफसरन नश गई तम तौर करान गोर पोस तमो रोट तमन वन तौर पोस तुम रोटू सह कत करू तो अस लग तो सह पोस तथ अगर तमो रपस 20 लाख रट तम कत गई बस हल्के दरिंद सरपंच सर ये मसल गोडनिक स्कूल मसल गई वारिया लटि एजुकेशन लग भग मे बासान 2018 पे वोत स्कूलस पत पकान मगर अत गोरा करान कहें गई पान ती मे नी लुक पान सतन स्कूल सह तुलुक अत थोद दोप दिमो तुम बेकि जाए स्कूल बनाई तम तम जमीन कनाल तमस आय तथ एजुकेशन वाल तमो दिता थोड़ा बहुत ब्लॉक और यो तो सह थोक अड़ लुक इथे पे पत वन तमो गई पे तमन बे तमो वो दोप करा कून दिमो तुम कमर 3 तो लेट्रिन बाथरूम बनोत दोपन सह फिलहाल दिन कर तो शीड वत और योर मगर तथ कोर पे तमो गसान परस गई 2021 मज हे करो लागो कम गई 2022 मज लागो कम यह वरी हेतुन मोकल अस बस गई लग भग 2000 मे गई पान मे गई 3 वरी सरपंच मे वो तन पे पकान अम ब्रो लुक पकान तो यह मे पता कूता काल गो पकान मगर नम 3 वरी गई मे पान पकान खस्त बिल्डिंग यम गोडनथ तम बच्चे नागबल ये रोल वारिया पत कर बचन अड़न पेवान रंगल गन अड़न पेवान नागबल गन पत कर तुल शीत अड़ त्र प्राइवेट स्कूलन अड़ो थ गर शीत बेकार दोपक हे और रोड तह ये तो हेकन दूर सूजित कहें पत कर एजुकेशन स्कूल कर टीचर पन चंद मज कोड़ खंडरन
تو روٹک پرائیویٹ بلڈنگ یتنس دپ اس دما فیس کیا وات دما سہ پانے امس مکان مالکس مگر تھی وچتو یہ کۭژاہ خستہ اندر گٔمٕژ اتھ مول موج شرین اور سوزنہٕ خٲطرٕ تیار کہین اخ گۄڈنیُک مسلہٕ اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ مثال روڈ پیٚوان یِمن کراس کرُن یہ چھُ واریاہ گوٚمُت اتٮ۪ن نیشنل ہاے وے اتٮ۪تھ گٔے واریاہ ایکسیڈنٹ دوٚیِم چھُ سکوٗل گوٚمُت خست تٔمِس اگر أسۍ شُرۍ اور سوزوکھ شُر گژھِ بۄن تُہۍ وٕچھِو پانہٕ موقعس پٮ۪ٹھ تہِ اتٮ۪تھ سکوٗلُک حالات کیٛاہ چھُ وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان اَسہِ دِتو تَتٮ۪تھ اگر تۄہہِ کمرٕ ژورے فِلحال اَسہِ بنٲیِتھ دِیِو اَسہِ روزہن شُرۍ تَتٮ۪تھ سیف تَتٮ۪تھ اوس شُرٮ۪ن اوس گِنٛدنس تہِ تَتٮ۪تھ موقعہٕ اورٕ یورٕ پھیرنہٕ اتٮ۪تھ چھُ یِمن گوٚمُت بِچارٮ۪ن یہِ دٔپۍ سۭتۍ حظ موزوٗر تِمن چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کمرٕ 3 أسۍ چھِ یژھان اکھ سکوٗل اَسہِ حظ گوٚژھ سکوٗل گژھُن بچن ہِنٛدِ خٲطرٕ اگر أسۍ تِمو پونٛسہٕ رٔٹۍ تتھ اَسہِ دِتن کمرٕ فِلحال 3 کمرٕ دِنۍ اَسہِ بنٲیِتھ بیٚیہِ لیٹریٖن باتھ روٗم تَتٮ۪تھ یُتھ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ گژھِ اورٕ یورٕ پھیرنس تھورنس تھوڑا موقعہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کن تِم پٔرِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کہِ تَتٮ۪تھ رول تہِ پتہٕ بٔڑِتھ